سالن پر زحمت سرمرا درباس بون و هیجی اموا زحمتیات دکشینن ایرول و دریل شهیدلکه به صدان خورد و کچن و گلی و دری هاتن بن آخرین اوید بیشم یعنی اف فداکاری و اف قربانیه که هاتن دان ایرو انجام جه درکتنه ده جبو کو ام کاربن هین ده حال سر وان فداکاری کو هاتنه کرن آوا کرن مزن چه بکن ده خواستن کو براستی هفگرتنه که پر خورد چه ببه به یک دستی ام هم جبو آوا کرنا سوری هم جی جبو پاراستنا نرخین شورشا گلی کرد بپارێزن لەسەر vê esasî hevgirtineke xurt pêwîst e tekuşînek bi zanist lazim e rêxistinekirî lazim e û li ser vê esasî em vê dişopînin yani ev ya em ê têde berdewam bikin.